Maya. Maya. Ja Maya Boutaya, tifla ċkejkna ta' 4 snin li għandha passjoni kbira lejn is-zfin u l-mużika. Il-ġimgħa li għaddiet Maya li għandha l-kundizzjoni tad-downsyndrome ħadet sehem f'kompetizzjoni Taż-Żfin Fl-Ingilterra u impressjonat lil kulħadd bit-talent tagħha. Ferħana minn din l-esperjenza barra minn xtutna iltqajna ma' Maya fl-iskola Taż-Żfin f'waħda mill-lezzjonijiet. Good girl. 1, 2, 3, push. Yes. Give me a big high five. That was really good. Big hugs. Yes. L-għalliema tagħha Lisa Marie Mc Guinness qalet li Maya ilha sena u nofs titgħallem tisfen. Iddeskrivita bħala studenta dedikata u enerġetika, potenzjal kbir daqs tal-istudenti l-oħra li daqsa jkunu ħerqana l-lezzjonijiet. Qalet li fil-kompetizzjoni Maya żifnet il-waltz u ċ-ċaċċa. Yes, and she came with us and she did incredibly well. And I think one of the biggest achievements of Maya is the fact that she was included in all of the preparations that we held here for this competition with all of the other students, and it was very important for us as a school to make sure that she was involved in those. Maya Glorien qalet li binta tħobb il-mużika u s-zfin u blajnuna ta' kulħadd qiegħda toħroġ il-potenzjal kollu tagħha. Ma meta tiġi ta' fil-ħin żfin, il-kooperazzjoni hija inkredibbli, ġifieri. Turi li tħobb tiġi tisfen, ġifieri, u wara ġieli anke turina x'talmet il-passi u hekk tipprova tgħallem tkun it-teacher tagħna, ġifieri, u ġieli d-dar tkun trid tarġa' tagħmel ir-repetition. Ġifieri, u anke waqt il-competition, tant kemm marret tajjeb li nispiċċajt laqs fil-mjaj ta' xi bajt iċċassata kemm marret tajjeb, ġifieri, isni blokkjajt ruħi. Fil-waqt li għalissa Maya se tkompli titħarreġ is-zfin hija tinsab ottimista sabiex tipparteċipa f'kompetizzjoni oħra barra minn xtutna. Bil-ħsibu li fis-sajf tmur Blackpool tieħu sehem f'kompetizzjoni oħra u terġa' tikseb unur għal pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.